ansambla Julira. A sada poslušajte Jelenu Kolarski, specijalnog gosta Pravno-poslovne škole iz Beograda, učenica koja je u prošlogodišnjem republičkom takmičenju u besedništvu osvojila prvo mesto. Jelena besedi na temu Drag mi je Platon, ali mi je istina draža. Jelenin mentor je profesor Vesna Pravić. Izvolite. Na početku beše reč, i reč beše u Boga, i Bog beše reč. Sedim u zagušljivoj sudnici, puno je ljudi. Ovo ipak jeste važan slučaj. Nije mala stvar kad neko ubije 4 ljudi, pa njegov branilac na sudu iznosi odbranu koja se zasniva na neuračunljivosti. Sve mi to prolazi kroz glavu dok slušam završnu reč branilaca. Ja vas danas molim i podsjećam na jednu veliku istinu. Razum nam je najviši zakon. Zakoni su pisani razumom. I molim vas, poštovani sude, probajte da zamislite, ovaj čovjek nema svoj najviši zakon. Njegova dela u njegovoj glavi ne izgledaju onako, izgledaju nama. Vi možda mislite da ćete primenjivanjem opšteg razuma postići neko dejstvo na čoveka koji to ne može ni da shvati. Sude, probajte da zamislite koliko mora biti strašno kada čovek živi bez razuma. Krivično delo bilo je teško 4-struko ubistvo. Kazna skoro pa oslobađajuća. Doživotno lečenje u mentalnoj instituciji. Reči ovog advokata učinila su da 4 ubistva samo nestane. Reči su samo obrisale 4 strašna dela. Ovo možda nije svakodnevni život, ali može postati vaš život. I nemojte se stavljati u uloge porodice žrtva. Stavite se u ulogu porodice osuđenika. Pitam se da li biste i tada rekli za ovu presudu kako uopšte nije pravedna. Ili biste drugačije reagovali. Pa nije pravda kocka pa da ima 6 strana. Ili možda jeste. Pa naravno da jeste. Žrtve su manipulacije rečima mnogo češće nego što misli. Situacije i sudnice možda nije svakodnevna, ali moć reći da promene, ubede, preokrene, mnogo je više zastupljena nego što smo o tome spremni da mislimo. A morali bismo za svoje dobro. Razmislite o reklamama i o njihovoj moći. Neće vas povrediti ili degradirati to što ćete dati pola plate na kremu koji je jedini stvarni kvalitet, to što lepo miriše. Povredit će vas to što ste ispali obična žrtva manipulacije rečima. A dvostruki aršini ne postoje. Ne postoje 2 istine. Postoji samo jedna. I nema verzija. I nema varijacija na temu. Jedini put koji vas vodi direktno ka istini je vaš razum. I setite se, zakoni su pisani razumom. Pa ne dozvolite da vaš najviši zakon omane. To je bila Jelena, a sada poslušajmo pesmu Princeza koju će nam izvesti Teodora Stojanović i Veljko Janković, učenici 2. razreda Pravno-birotehničke škole Dimitrije Davidović iz Zemuna, uz pratnju školskog hora koji se naziva Samostalni. Ono što ćemo sada čuti, rezultat je samostalnog rada ovih mladih umetnika, poslušajmo ih.
osmijeh tek da znam, postojiš, nisam sam. Negde izvan planeta još je znak da si zvijezda ili žena. Samo jedan tren da postojiš, ružičasta morska pena. Žalu stojim sam, kada stope više van, ali samo večnom ljubavlju dodirni me i ostani uz mene, jer ti si princeza nekog drugog sveta, tvoja reč stvara čuda. Budi iskrena, uputi mi osmijeh tek da znam, postojiš, nisam sam. Negde izvan planeta, jer ti si princeza nekog drugog sveta, tvoja reč stvara čuda. Budi iskrena, uputi mi osmijeh tek da znam, postojiš, nisam sam. Negde izvan planeta, izvan koncerta. Sigurno ste istraživali u ovoj numeri, a sada će nam se predstaviti Ivan Midović, učenik 4. razreda Pravno-birotehničke škole Dimitrije Davidović iz Zemuna. On će besediti na temu Dobro jutro, lepi dan. Ivana su pripremali profesorka Anika Lepki i profesor Staniša Ignjatović. Ivane, da te čujem. Samo vas gledam i pitam se dok će. Sedite tu potišteni, zamišljeni, tihi. Gledate dole, kucate poruke na mobilnim telefonima. Ne želite da razgovarate. Sigurno mislite, joj, kad će ovi više da završe pa da se razilazimo. Ne želite da se smijete. Prebrojite li osmihe nekad koji sretnete u jednom danu? Evo, ja ću pokušati u ovoj sali.